Hello viewers, hanya hanya no answer lamsogo. Tini seng kalian ratio and proportion. Okay, no kangke nai dong ni, abang no nai kain kan no rang haza haza kai te tuition point na nanglak o video no plan simpai haza nai dong ni. Slide kan no busui mana no. Okay, padi seng kalian. Nadi question tongo if a is to b equal to 3 is to 4 and b is to c equal to 6 is to 7, then find a is to b is to c. Okay, bahaya kayaknya abo naik tondi abo nono short by kai phone shortcut trick by black like and ro abo naik tong kan ken ro. Just kono exam kai kan ken ro abo no kahma kare manai naiji. A is to b equal to 3 is to 4. Ketolak sunya b is to c. Okay, 6 is to 7. Keseng baik ke find kayaknya a is to b is to c find kayaknya nang ngomong kaya mana? Tolak lagi nari, orang direct answer sunya nari a is to b is to c equal to baik kayaknya ini orang shortcut trick baik kayak mana? Tabo o sakan sini into kaji waisa, tiwa waisa ngomong baik mana kayak kaji, tiwa waisa tolak sini sakan sini tolak kaji kayak into, kecara into nih. Kita tabo ngomong baik mana into kaji 3 6 are 3 6 are 18 3 6 are 18 318 6 4 are 24 6 4 are ngomong baik mana tak corner ke into kaji mana do corner ke into kaji 6 4 are 24 420 तब के साका से तोला into खाई फिर साका भाई तोला ना बस 4 7 जा 28 4 7 28 4 7 जा 28 ये अमो है ता नाइडी कामन आई फिर 3 अमो भाई साका ने से में तोला बस 3 6 जा 18 6 4 जा 24 4 7 जा 28 ये इनके तब अमो काट खाई दी बस भाई थांग होते बस भाई काट खाई मन संग 2 भाई काट खाई मन इनके बस 2 भाई खाई kan 9 9 2 जा 18 ओके 2 12 are 24 हम खाई खाएंगे 2 by काट खाई खाएंगे बस नहीं 14 2 by थांग इनके 2 by हम 9 थांग या 3 by के 9 थांगो 12 थांगो 14 3 by थांग या इनके आंसर के असल 9 is to आंसर बस खाई कैसे नहीं रो a is to b is to c equal to 9 is to 12 is to 14 ओके आंसर हम हाई खाई माना नो इजी के तब हाई हाई ते कैसे नो खाई फुंग नाइडी अब खेते टेक्सा कॉटन आदि if a is to b equal to 2 is to 3 and b is to c equal to 3 is to 4 and c is to d equal to 4 is to 5 then find a is to b is to c is to d ताई सिंह संग से खाई only a is to b is to c तब खेते कैसे d तों काय थामजा अमनो बाहाय खाय नायदे नन बाङै ताव खाय फंनाय अबके तासनि हाया ते किसा डिफरेंट के माखाय ताबके साकाव डाइरेक्शन a is to b is to c is to d ताव सुबे खायके बनि जे भेलु न बक्स आदि बनि भेलु बसु तों a is to b नि भेलु a निके 2 b निके बस 3 ताऊ तो ऐसे बॉक्स फिर b is to c ने 3 is to 4 उनके b ने तोला वो 3 c ने तोला वो उनके 4 उनके c is to d ने बेलु बसु तो 4 is to 5 इस c ने तोला वो हानि हाय 4 d ने तोला वो उनके 5 तोला वो रिगिन आदि कॉलक के तब और गैप तंग को और गैप तंग और गैप रब गैप रब गैप रब गैप रब गैप वो जे गैप बॉस फिलअप मा खाई बाकी फिलअप खाने इनके जे गैप ने गाना वो जे तोंना नियरेस्ट जे गाना वो तोंना बरन सं आरो जगह वो मानाना इनके और जगह वो तो गैप इनके बन गाना वो बम तो जे बन सुजान लाइन जो जे बन सुजान लाइन इनके और जगह वो गैप ब्लैंक इनके बन गाना वो बम तो इनके 3 तोंगो 3 बन गाना वो तो इनके 3 मा सुई ते वैसे गैप तो बन गाना हाय 3 तोंगो इनके 3 न मा सुई केने इनके रो बस बन गाना वो बम तो 3 तोंगो साकाया दो है कैसे रो कैसे मत थाने रो लाइन इनके और गैप बो बन गाना वो 3 तोंगो इनके 3 सुई yang wo te kasi gap tong ko gap bon ga bo mo tong gap 4 ana wo tong 4 switch se mo bu
ganago mo tong gap ni ganago blank ni ganago 4 tong 4 suidi same aro 4 4 ngkene 4 ganago tong ba 4 ketabo mo toma khane sing mo multiply ma khane multiply khane tabo nai tong di tao multiply khaisne sing mo o kai tham no multiply ma khane bes 3 to the 6 6 4 are 24 3 गुणित 6 4 6 24 mo hai nai do bes 3 to the 6 3 to are 6 6 4 are 24 3 3 are 9 9 4 are bes 36 bes okay 4 4 are 16 16 3 are 48 heka bhai khadi 3 4 are 12 12 4 are 48 bes okay 3 4 are 12 12 into 5 inke 60 kasa kasa ro ratio nyali tabo bono kat khadi bes bai kat thang nai khamo bes bai kat thang 12 bai kat khamo nai 12 thong no 12 bai kat thang do nang tu bai phan nang 12 bai wais bai kat khami ang tu bai phan khadi kokri tu bai phan kat khama no wais bai 12 ang kha 12 bai khaisnai 12 bes bai thang nai amon 12 to the 24 ang kha direct or 2 ang kha ma bes 12 bes bai thang 12 3 are 36 ang 3 48 bes 12 4 are 48 ang 12 4 60 ang 12 5 are 60 ang 5 2 2 bai khai man 2 2 bai khai ang tik sa kolok ma khane ang 12 bai ang khai ro ang bes khai ka answer ang a is to b is to c is to d ni answer ang asek answer was really a is to b is to c is to d equal to 2 is to 3 is to 4 is to 5 amake answer e amai ken rok khai manai do inge ta hai nai tong thidi te kaisa ta kati kaisa jat khai phung nai nai jabo if 2a equal to 5b and 3b equal to 7c then find a is to b is to c inge tabo obo inge bahai khai nai oba hai inge age to sung direct a is to b is to c inge a is to b is to equal to 3 to 2 rokas khai tabo ke bahai khai direct 2a c 2a equal to 5b inge oba hai pro ke bahai khai nai tong inge no nai tong tu no non kaisa kai ani channel no subscribe khai di te like khai di tabo no ke nai bahai khai nai oba hai pro ke direct kaham ke khai function no explain khai 2a equal to 5b inke amo bahai nai na di amo bahai nai jefro equal to ni yang ni khai phang na kaisa jefro equal to or jaga equal to tong equal to ni yang jaga wo minus tong kan ke equal to ni yang te bai thang kan ke tamang thang nai plus minus tong mani plus nai inke equal to ni yang ni rom de yang ni wo multiply tong kan ke yang te bai so dali thang kan ke divide nai ultang thang nai thung minus tong kan ke yang thang kan ke plus o plus bo yang phai kan ke minus yang into tong kan ke yang thang kan ke divide nai equal to ni te bai thang kan ke selai ja thang ultang thang nai do inke mo 2 by a ni ka salo toma tong sa kri mane or jaga wo into tong multiply inke multiply tong mane yang thang kan ke tamang nai equal sama hai multiply yang tong mane yang thang kan ke divide nai ke besang snai kaisa khai function no explain khai kaham a equal to bhai nai ba 5 besang nai b no direct to hema kha b no direct to phikha ke bhai nai ba direct b bo ka charo o ka charo b ni ka charo multiply tong ka b yang phai ke tamang nai b bo same multiply tong mani ulta phai kha ke divide thanai inke yang multiply tong mani yang ni ulta di phai kha ke divide phai ke direct yang digi b suidos na ke 5 to tong ko o 2 yang thang kha ke tamang nai 2 multiply ni thang ke divide ni jai to la wo 2 thang snai ta 2 busika inge tabung bahai kha a is to b equal to 5 is to 2 takte kaisna ji about 3 b equal to 7 c same baram bahai kha ji
3 yang thang khang ke tamang ngai nai 3 yang thang khang ke divide ngai nai u si ke yang phai khang ke divide yang ke ne babu ke b to tong 3 si yang thang nai b to tong ya ba ke b sui di ke tabo ke texas step pala khai phlos nai jo b sui di inke tabo 7 si sui di texas step pala inke 3 yang thang khang ke divide ngai nai tabo si to yang phai nang nai ke b to tong already ke si or into ni yang phai khang ke tamang nai ba into tong man yang phai khang ke divide ke 7 to 7 tong nai sakawo tola ke 3 ke bahai ka b is to c equal to 7 is to 3 ke tabo a is to b equal to 5 is to 2 b is to c equal to 7 is to 3 agin hai ke sang ma kha ke tabo bono khai di bahai khai nai a is to b equal to 5 is to 2 b is to c equal to 7 is to 3 khanya bodi or direct sweep musano a is to b is to c equal to same agana hai kona kona ke into khai omo by omo tap ke omo by omo so 5 7 are 35 7 2 are 14 satu ni 14 is to so 3 2 ni 6 3 2 are 6 Masa pai kata 2 by omo 2 by thang ya omo 7 by thang omo 7 by thang ya inka answer ke besang ka a is to b is to c ke 35 is to 14 is to 6 asung answer inke omo hai ke nok khai manai easy ke hanyo hai ti kaisa nai tong ni ti kaisa khai phang nai obo ke nai di bahai obo ke text different bahai ki ka if a is to b equal to 1 by 2 and 1 by 2 is to 3 by 8 comma b is to c equal to 2 by 3 is to 5 by 9 okay and c is to d equal to 5 by 6 is to 3 by 4 then find a b c आगे के जों बाय खाय डायरेक्ट ओम हाय के समान a is to b equal to 5 is to 2 b is to c equal to 7 is to 3 तब के डिवाइड 1 by 2 3 by ओके 8 ओम हाय से बाय फ्लो के बाय कंडीशन खाने ना जी जों कासे कासे के नो सॉल्व खाय खनो नाय दं दि सका a is to b नो खाय ना a is to b equal to 1 by 2 3 by 8 इनके जों तो और जगह वो 1 by 2 से कैसा कैसे खाया ना जों बाय खाया ना इको बाय के डायरेक्ट 5 is to 2 है इनके तो 1 divided by 2 से 3 divided by 8 बाय खाया इनके तब वो तोला नी जो तोला वो 2 by 8 तो ये ना बा तोला 2 by 8 तो LCM खाया LCM खाये बस 5 माना नहीं जों आंसर इनके LCM खाई जों LCM खाई माना और नाइट ओनली जागा सिकन और खाई को सिकन 2 by 8 खाई के 8 8 खाई जो है पर नाइट ओनली बाय खाई और 2 और 8 खाई के इनके 2 by के बस हुआ 2 by के 2 1 जा 2 2 4 जा 8 यानी और 4 तो वैसा है 2 by थंग को 2 by के 1 to 1 तो ना के 2 जा 4 इसका नाम दे 2 के 2 बस 4 2 गुनी 8 2 के 2 हमको 1 तो 1 तो ना और के 2 गुनी 7 वाह के टोटल इनटू खाके बस 5 बा हमरो काय थाम जे yang tongnai no into ma khai ta je yang tongnai no into ma khai bes to 2 into 2 into 1 to sina nang ya 1 me just pan into khai ke 1 1 khai nai 1 no sina nang ya direct 2 no switch 2 khai di kai tham khai ke bes khai nai 2 2 4 4 2 8 8 5 8 5 ada ba 8 5 Nke tabo bono LCM sing 8 ma kha nke bono tabo bodo box na sing a is to b equal to o je result 8 ma mani no saka wa box na busu to mani ba 1 divided by 2 saka wa into na do je result 8 is to 3 is to sin to result LCM 8 5 saka wa 8
o 8 to tolabo 8 to nai tabo cut khai dibo no 2 by cut khai bese 2 4 ja 8 or 4 8 8 0 8 by 8 khai ke 1 khai ni 1 ja 8 इनके बस भाई क्या 4 4 फाइने 4 is to बस ये बे काटने थंगा इनके तो 1 के 3 दोनों ये तो ए बाहर था के s to b ने बस भाई क्या s to b equal to 4 is to 3 तब ते कैसे तों फिर को बाहर बाहर के b is to c वो ना जी b is to c इनके बस 2 by 3 is to 5 by 9 इनके LCM खाई क्या इनके बस 5 by 9 by 3 by 9 और खाई क्या 9 में खाई जो LCM रो खाई जी मैं यहाँ के लोगों खाई पोंगे ना जी और जगह वो जगह 3 by 9 और खाई क्या इनके 3 1 जा 3 3 3 जा 9 get 3 kai ni dong hin tola wo get 3 into 3 swinang na get 3 ja bese phai ka 3 3 ja 9 LCM se ni bese phai ka 9 answer phai kitabo je answer ma mani no जों साकाव multiply ma khai nai direct order khai sinai or 9 or 9 nge cut khai di bese ba 3 3 ja 9 9 bese 9 1 ja 1 9 kat khai te 1 tong ge bese ta mai ma multiply khai di bese 2 3 ja 6 is to 5 ke to 5 tong nai b is to c ni bese phai ka 6 is to 5 aba ikan te kai sa tong phi ko c is to d c is to d okay so 5 by 6 is to 3 by 4 इनके हमने LCM बस फाइने बा LCM हमने के 12 फाइने नो माया के तो फाइने दी 12 by 5 6 by 4 नो LCM खाई के इनके 2 by खादी 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4 के काई थम नो मल्टीप्लाई के बस फाइने 12 फाइने ना दी 2 3 जा 6 फाइव रखा 2 3 6 2 2 3 3 2 2 2 to the 6 2 to the 12 12 5 इनके 12 सुइया ना इसमें साकाबो 12 सुई दी डायरेक्ट दादा जगह साक लिया और कैसे 3 is to d equal to 5 into 12 divided by 6 is to Mr. 3 into 12 divided by 4 cut khai di 6 2 ja 12 is 4 3 ja 12 kita bo khai di bese 5 2 ja 10 5 2 ja 10 is to 3 3 ja bese 9 enka tak jo toni phai khanam la ta nice di s to b 4 is to 3 b is to c 6 is to 5 c is to d enke bese 10 into 10 is to 9 kita bo normal lo phai agre hai normal lo kita bo sung mono phai khai snai ta kita bo phai khai nai direct saka suina bodi agre hai ta normal lo ba a is to b is to c is to d ke bani value box adi bus a is to b ni 4 is to 3 te kaisa lo bus b is to c ke 6 is to 5 6 is to 5 C is to D below besar, C is to D below 10 is to 9 10 is to 9 Nengke tahu na yo jaga wo to blank nengke gana ni below no sengna box on gana wo su tong 3 tong o get 3 all about 3 and 3 gana ang piu ka 3 nengke gap bo tong piu ka bom gana tong 5 box on all okay blank bom gana tong 6 gana tong 6 kalau kan apa 10 tong ai hai 10 10 tabung pura no seng tama khanya multiply khai ke su phai seng tama ane musa phai ba
Nanti ingke sengtau multiply kan naik besar 4 into 6 into 10 kaji besar 6 10 besar 60 into 4 ingke besar banyak 240 ingke besar berapa 60 into 3 ingke 180 50 into 3 ingke 150 no maya ingke multiply kaji kaca ke besar ke 45 into 3 ingke 135 tak kat kaji besar kat thang mo sekarang 3 by kaji se 3 by kaji besar final 3 by ke 80 380 ingke 3 into 80 kaji 245 om 3 by kaji besar final 60 3 by kaji besar 50 3 by kaji 45 ke besar kat thang mo 5 by 5 by kaji 16 5 by kaji 16 om 5 by kaji 12 divide kaji njong maya ke ingke 5 10 ja 50 maka 10 5 9 45 bus 5 ka sini result 16 is to 12 is to 10 is to 9 maka final result A is to B is to C is to D equal to bus 5 ka 16 is to 12 is to 10 is to 9 apa ke result ya baik kan nok khai manai mungkin ya ani channel no follow khai di subscribe khai di nok ke bukan kam sengi manai hambai